Liberu, sospis torra da perrere, una vinchira de totus. A pustir de parizzas protestas, su reparto de su zonchello torra da triballare. A pustir de parizzas protestas, atas in sa citade de Nugolo, puitta vian serrau su reparto ospis de su zonchello, arriba sa notizia y da el lunis torra da perrere posos malabios, por les garantire un pago e serenidade en sornamentos progresos de sa vida. Sordes un movimento independentista liberu, ana erti scrie può ire totus untentesa posa vinchida e attentus a citade nugoresa. Acollimmus soddisfaus sa notizia, desimpinnu postu da esa commissaria des ASL de Nugolo, dottoressa Kirchi, po torrare a perre sospis. Est una vinchida de su populu, una vinchida de totus a provincia de Nugolo e de totus a Sardinna. In uva angarrau polo tennere, parlamentares, administradores, associaciones e partidos. Semus contentos de aver guerrau noi spuru de liberu in questa battaglia e ad abarrare in s'istoria. Ando sul destino des ospis che paria senzau, noi amus protestaus innanti de sos cancellos de su zonchello e amus dimandau a tutte as persones de Nugolo de ponere restricciones sempre de protesta in sarventanas e in sardommos. Usta vinchida, sighin a narre sorde liberu, non servi può un prende, e quando succeden ustos dannos a sa salute di su populu, bisogna sempre de essere tutto un cordos e guerrare tutto paris. Dimandamus a tutto su populu de seguire ustu amminu, po difendere sa sanidade, po creare de primare ustas serradas is una ende in sus ospitales, mascamente in su centro e sa Sardinna. Erimus i visiene, dottores e triballadores sanitarios, seguinde e asurtande sul bisogno de sa gente.